igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni byinshi biramutse bigenda bivugwa rero cyane cyane nyaboneka, dore ko turi buze kuba tugenda twibanda mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero nyaboneka, nyuma yaho umufatanyabikorwa Skol baje kuba bagenda bavugana, nyuma yaho yabashaga kuba ayemerera ko yazagenda ayifasha mu buryo bujyanye na Lokritoma, cyane cyane muri uku kwezi kwa mbere. Byumvikane yuko ni ikipe ya Rayon Sport iri kwifuza abakinnyi bagiye batandukanye, ariko ikibazo kiri kugenda kiba kiri gutuma abantu benshi batabona abakinnyi bagenda basinya. Ndaza kuba ngenda nkigarukaho gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu, dore ko nyaboneka tuzanye ukuri kwa nyako, none kutari kwa kundi ko kubeshya ndetse no gupapira, kuko nyaboneka ikituzanye ubu ngubu ni ugutanga ukuri. Turaza kuba tugenda twirukanka cyane cyane ku bakinnyi benshi ikipe ya Rayon Sport iri kugenda yifuza, yagiye igirana nayo ibiganiro, ariko ikaba itegereje amafaranga ko Skol iyabahereza. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri transfer y'umusore bita Andu Uwimana Frank, umusore ukina mu ikipe ya Gorilla. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yaramaze kuba igenda igerayo, nagaru yunguyu wenyine rero. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba igenda igerayo wenyine, dore ko yikojeje no mu ikipe ya Gicumbi. Hano muri Gicumbi ikipe ya Rayon Sport ikaba iri guhigayo umwataka, uwo nawe turaza kuba tugenda tumugarukaho. Numwe mu basore bafite ibitego byinshi hano mu ikipe ya Gicumbi ndetse na hano muri Rwanda Premier League, kuko agize ibitego bitandatu. Byumvikane ko arusha abataka b'ikipe ya Rayon Sport ibitego. Bityo rero mu gihe Fonganya akomeje kuba agenda yigira nabi, uyu musore akaba yabasha kuba agenda aza muri Rayon Sport. Ibiganiro bigeze byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kwikoza mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda naho ikipe ya Rayon Sport rwose bikaba birimbanyije, iri guhigayo umukinnyi ukina kuri left back. Ndaza kuba ngenda mugarukaho, ni umusore ukina muri URA cyangwa se muri Uganda Revenue Authority. Iyi ikaba ari umusore bita Amisi Bwambwani, twagiye dukunda kumugarukaho. Uyu nawe ntabwo ikipe ya Rayon Sport irabasha kuba igenda ikurayo, nubwo yari yatanze offre bakayizimiriza mu kirere birukanka bavuga bati nyaboneka nimujyana aya mafaranga ni makeya cyane. Byose rero ndaza kuba ngenda mbijajanga gatanu kuri gatanu makuru yacu agiye agezweho. Ndaza kwikoza mu gihugu cya Zimbabwe, ni umusore na undi ukina mu ikipe ya Dynamos. Ibye bigeze he? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu makuru yacu agiye agezweho. Ari nako kandi hano mu ikipe ya Rayon Sport umusore bita Mitima Isaac, umusore bita Mitima Isaac rwose ntibize kujya kure. Uyu musore araza kuba agenda yinjira hano mu ikipe ya Rayon Sport, nubwo yagiye yamaze gukorogana, ariko Mitima Isaac rwose mu ikipe ya Rayon Sport hakaba hari bamwe mu bayobozi bari kuba bagenda bamushidikanyaho bavuga ati ko yatugoye, noneho niki cyatwizeza yuko yabagarutse yarashyize ibintu ku murongo. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Yes, nibyo rero nyaboneka, ntago wibeshye gukanda subscribe, like na share hano, ubundi ngo tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Nyaboneka rero njyewe icyo navuga ni iyo uwakanze subscribe ugakanda na like na share, bikorohera kubona ibiganiro byacu. Tukimara guterekaho ikiganiro uhita ugenda ukibona hano tanu kwa tanu. So reka mere mu ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport rero nyaboneka ikibazo cy'amafaranga gikomeje kuba kigenda kiba ingutu, ari nayo mpamvu mubona ikijyanye n'abakinnyi rwose biri kugenda bigorana ko bagenda binjira hano mu ikipe ya Rayon Sport.
nyuma rero y'ibintu biri kugenda bitangazwa nyuma y'ibihwihwiswa umunsi kuwundi hano mu ikipe ya Rayon Sport, bakaba bagiranye ibiganiro na Skol rero ikaba yemeye kuba yafashe ikipe ya Rayon Sport biri hanze y'amasezerano, ikaba yayemereye amafaranga agera kuri miliyoni 30. Byumvikane ko harimo umukinnyi. Ubwo ikipe ya Rayon Sport n'abafana bayo n'abandi bafatanyabikorwa bayo bakaba bari kurwana no kuvuga bati reka natwe turebe ko twagenda twisinyishiriza abandi bakinnyi bacu ku ruhande. So byumvikane yuko rero ni umukomero ukomeye cyane kuri iyi komite iyoboye ikipe ya Rayon Sport, inzubacyuho iri gutegura inashyira ibintu ku murongo. So hakazamo ikintu cyo kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport se iragura nde ireke nde. Ni ikipe ya Rayon Sport iri kwifuza abakinnyi, ariko rwose ikijyanye n'amafaranga kikaza kuba kigenda kiba ingaru, dore ko ubu magingo aya ngaya ikipe ya Rayon Sport yikojeje mu ikipe ya Gorilla iri gushaka umusore bita Frank, umusore w'umurundi. Twibutse ko uyu musore n'ubundi ikipe ya Rayon Sport yigize kubasha kuba yagenda imushaka kiri mu gihugu cy'u Burundi, ariko araza ahita yigira mu ikipe ya Gorilla. Numwe mu basore mu gihe bamaze muri shampiyona babashije kugenda abereka umuntu uwo ari we wese yuko bashoboye kandi banashobotse. Rero kuba uyu musore yagenda asinya hano mu ikipe ya Rayon Sport yaba ari signing nziza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, ndetse yaba ari na signing nziza nawe ku giti kiwe, kuko nimba umusore nk'uyu nka Frank abasha kuba agenda akina gutya muri Gorilla, ni umusore zagutsinda ikipe iyo ari yo yose, aba ari capable yuko agomba kwitsinda igitego. Ni ibintu bimaze kumenyerwa kuko iyo Rayon Sport yaratsinze yo za Elimere ikaterekamo APRC nayo ntago yamwibagirwa. Ni umusore rero wavuga ko ikipe ya Rayon Sport iramutse imubonye yagenda ayifasha. So ni umusore rero ikipe ya Rayon Sport yabashije kuba yagenda ikandirayo, bagenda bayica. Uyu mugabo Haji Mudaheranwa agenda yica miliyoni zigera kuri 25. Bigaza guhita bihura nuko ikipe ya Rayon Sport rero yatanze amafaranga make cyane, kuko ikipe ya Rayon Sport yajyanagayo miliyoni 15 rwose. Mugabo bita uyu Mudatenguha Haji aza kuba agenda rwose avuga ati ntago byagenda bivamo, amafaranga baza kuba bagenda bayanga. Ariko magingo aya ngaya ibiganiro bikaba bigikomeje, dore ko umukinnyi nawe yari yababwiye ati ngiye mfite ikipe kandi nyifite amasezerano, igishoboka mwagenda mukaganira na ikipe yanjye nkabasha kuba nagenda anca mu buryo bwemewe n'amategeko. Uwo rero ni Frank Nduwarugira, umusore w'umurundi ukina mu ikipe ya Gorilla. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kuba igenda yirukankaho cyane. Mvuyanga kandi hari umusore ukina mu ikipe ya Gicumbi bamwita Moses, ni umusore ufite ibitego 6 mu mikino ya shampiyona imaze kuba agenda akina yose. So ikipe ya Rayon Sport rero ikabimureba ikavuga iti nimba uyu musore afite ibitego 6 akina mu ikipe ya Gicumbi, why not twe tutabasha kuba twagenda tumuzana, mu gihe umusore bita Fonganye ubona ko ibyiwe bikomeje kuba bigenda biba inzambi. Amatariki bari bateganyije ko azagarukira muri Rayon Sport bari kubona nta yahari. Ikindi kandi ari kugenda ashyiraho amananiza akomeye cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport. So ibyo bigatuma rero abantu bagenda bavuga bati uyu mwataka rwose bigaragara ko uyu mwaka cyangwa se aya mezi 6 asigaye ntago azayakinira ikipe ya Rayon Sport, kubera ko ari kubakoroga cyane kugira ngo babashe kuba bagenda batandukana, nubwo atabasha kuba yagenda abivuga. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport mu gihugu cya Uganda yaba ikomeje ikataje cyane, aho iri gushaka umusore. Uyu musore akaba akina muri URA, uwo bamwita Amisi Bwangani. Uyu numwe mu basore navuga ko aramutse abonetse yaza agafasha ikipe ya Rayon Sport kuri 2.